Wel, dis Saterdag aan die 12de Januarie 2019, dis kort na 8 uur. Goeienaand en welkom by Nuusdag om 8. Nou, terwyl die ANC sy verkiesingsbeloftes maak, woede brand steeds in die Wes-Kaap. En eerstejaarsstudente staan nader vir 'n nuwe begin. En in sport maak ons 'n draai op die cricketveld in die woestyn in Suid-Amerika vir die Dakar tydren en ook op die tennisbaan in Australië op die vooraand van die jaar se eerste Grand Slam. Bly ingeskakel. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, het vandag die regerende party se verkiesingsmanifest by die Moses Mabhida Stadion in Durban bekend gemaak. Twee van die grootste fokuspunte is ekonomiese groei en werkskepping. Vandag is die ANC se 2019 verkiesingsveldtog amptelik afgeskop. Te midde van 'n sukkelende ekonomie en wydverspreide werkloosheid en pogings om beleggers na Suid-Afrika te lok, kon die party se fokus min mense verras het. At the center of our manifesto is really a plan to create many more jobs and ensure that all workers can earn a decent living. We live in a country, by the broader definition, where over 9 million South Africans are unemployed. Out of every 10 young South Africans, 4 are neither in employment nor education or training. This is a tragedy of vast proportions. Die manifest het verder uitgebrei op die party se beloftes om klein sakeondernemings by te staan. Ons sal meer vroumense, meer plattelandse mense en meer jong mense en de economie trek deur toegang tot digitale opleiding aan jong mense uit te brei deur tegnologiese en digitale ondernemers te ontwikkel en te ondersteun en 'n meer gemeenslike fokus op klein maatskappye, korporasies en ook maatskappye wat in ons townships en dorpondernemings. Een van die ander groot kwessies wat tydens die verkiesing na vore sal kom, is grondhervorming, veral onteiening sonder vergoeding. The African National Congress has fought to undo a grave historical injustice and give effect to what the Freedom Charter set out, that land must be shared amongst those who work it. In this manifesto, we outline elements of a plan to accelerate land reform, making use of a range of complementary measures, including, where appropriate, expropriation of land without compensation. We will continue to promote a range of land ownership forms: public, private, cooperative, family and communal. Ondanks die beloftes bly sosio-ekonomiese ongelykheid in Suid-Afrika problematies. Die gaping tussen ryk en arm word steeds groter. Gewone burgers sukkel steeds om werk te kry. Swak dienslewering kniehalter groei. Hoe daar werk gemaak gaan word van die beloftes, sal net die tyd kan leer. Kampusse reg deur die land maak reg vir die akademiese jaar wat eersdaags begin. Nuusdag was by die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus waar duisende eerstejaars vandag met 'n registrasie en oriënteringsprogram begin het. Sowat 5000 eerstejaars is vandag hier op die Potchefstroom kampus deur die Noordwes Universiteit verwelkom. Terwyl dit vir hulle 'n groot dag was, was dit eweneens so vir professor Darryl Beyla, wat vir die eerste keer die leiersels as adjunk fisiekanselier van die kampus vashou. Hy sê transformasie is een van die universiteit se belangrikste doelwitte. I think our number one priority, perhaps more than any other one, has to do with transformation. You know, we're changing the landscape, we're changing the composition of our students, of our staff, and we're trying our best to make education more affordable. We want
to emphasize the fact that we are one university, having 3 campuses. Now, Potch has had a very rich, a diverse and a very powerful, legacy that we need to incorporate into the new legacy, the more democratic legacy that we want to take into the future. Die universiteit se nuwe struktuur is al sowat 'n jaar en 'n half in werking. Maar die studenteraad sê die verandering het sover geen invloed op die kampus se bekende studentelewe nie. Ek dink al die ander universiteite in ons land is goed, maar daar's geen plek wat so aktiewe studentelewe het soos ons nie. Ons gebruik graag ook die woord studentiteit, want dit is studente-identiteit wat net ons kampus spesifiek ook so lekker kan kweek soos hierso. En dit blyk asof die nuwe studente juist deur die studentelewe gelok is. Dit is Afrikaans, dit is baie rustig, dit is 'n dorp atmosfeer. Dit is lekker, want ek kom van 'n stad af, ek kom van Pretoria af. Soos wat ek gehoor het daar in Namibië, die woord van hoe amazing NWU is, het vet versprei en ja, dit het my net aangesteek en dit was amazing. Ek het Potch gekies want ek het gehoor dit is baie goeie gees. It was one of the top 10 universities producing best student, so I'm here to make great things, get my degree and make good friends. Soos 'n baie lekker plek om te kom studeer. Dit is baie mooi meisies. Ek sien regtig uit om nuwe vriende te maak en met almal te kuier. Klas begin amptelik in Februarie. Eugenie Griegen vir Nuusdag in Potchefstroom. Brandbestryders is steeds besig om brande in die Oeverbergstreek in die Wes-Kaap te blus. Hulle werk onverpoos, maar sterk wind bemoeilik die taak, terwyl die brand plek weer opvlam. Dit is die naderry van die verwoestende brand wat buurte soos Betty's Bay, Franskraal, Karwyderskraal en Hermanus geraak het. Diegene wat deur die onlangse brande geraak is, moes by familielede intrek, terwyl ander in die gemeenskapsaal skuiling gevind het. Baie van die slagoffers is pensionarisse. It's sad, look at it. It's gone. Yeah, it's memories, it's gone. All our children grew up here, from babies up to level and university, so yeah. But it's gone now, that's forever. Meer as 12.000 hektaar se plantegroei is verwoes. Die munisipaliteit ondersoek nog die oorsaak van die 3 brande. The Betty's Bay fire, we can confirm, is the New Year's Day fire. Approximately 10:30 yesterday morning, we had a flare-up. So that fire specifically, we can confirm that is because of the flare. The Karwyderskraal Hermanus fire is approximately 40 kilometers away from that specific area, so it's not linked to that fire. So that fire needs to be investigated. As well as the Franskraal fire, it's about from Hermanus and another 60 kilometers away approximately. So that fire also needs to be investigated. So the 3 fires are not linked, so it's 3 different fires, extensive fires currently in the Overstrand area. Inwoners wat vroeër uit die gebied verwyder is, het intussen teruggekeer. Maar vir brandbestryders gaan die stryd voort. Die polisie het met 'n soektog begin na die ouers van 'n 2-jarige kind wat volgens berigte baie erg mishandel is voor by 'n kliniek in Port Elizabeth afgelaai is. Nou baie van die beserings was aan haar kop. Sy is steeds in die hospitaal en haar toestand is kritiek. Children, I missed you. In die afgelope 12 jaar het Elmarie van der Merwe sowat 60 verwerpte kinders in haar huis verwelkom. Baie van hulle is mishandel. Baie van die kinders het sigbare beserings en letsels, maar by van der Merwe se huis begin hulle gesond word. Die 2-jarige is deur 'n onbekende vrou by 'n kliniek afgelaai. Die beserings was so erg dat verpleegsters met haar na 'n hospitaal toe moes jaag. And she's in intensive care on life support systems. At this point, it looks like she was assaulted, hit with things. It does not look like she was cut or stabbed or shot or anything. So we do suspect that she was having a severe assault that took place on her. Volgens van der Merwe is dit nie net die beserings wat kinders opdoen wat kommerwekkend is nie. Baie kinders neem jare om die trauma te verwerk. They will forever be struggling with relationships and trust issues and self-worth issues and those sorts. There is help. The younger you intervene, the better their chances of actually healing is. Na beraming word bykans 3.500 babas jaarliks verwerp, terwyl die kinders reeds op hul pad na herstel is.
veg die jong kind Mazi steeds vir haar lewe in die hospitaal. En nou vir 'n opsomming van ander belangrike nuusgebeure. Die gedeeltelike sluiting van die Amerikaanse regering is nou amptelik die langste soortgelyke sluiting nog in Amerika. Die toestand duur reeds 22 dae en kan vermoedelik nog langer voortduur, aangesien die Kongres, wat deur die Demokrate beheer word, weier om 'n oproep om befondsing vir die sogenaamde grensmuur goed te keer. 9 staatsdepartemente ontvang gevolglik geen geld van die regering af nie en sowat 800,000 staatsamptenare is nog nie betaal nie. 2 brandbestryders is dood en sowat 50 mense beseer in 'n gasontploffing in die Paryse middestad. Volgens die Franse minister van Binnenlandse Sake, Christophe Castaner, is 10 van die slagoffers se beserings ernstig. Die polisie sê die ontploffing het 'n bakkery verwoes, terwyl nabygeleë winkels se vensters gebars het. Meer as 200 brandbestryders het gehelp om die situasie onder beheer te bring en mense uit die gebied te verwyder. Ambulanse het egter gesukkel om by die toneel uit te kom, weens versperrings wat die polisie opgerig het om die sogenaamde geelbaadjie betogers te beheer. En nou iets heelwat ligter. In Uganda het 'n sakeman begin om omgewingsvriendelike fietsse te bou uit herwinbare materiaal wat bamboes insluit. Norden Kasuma het opleiding in Amerika ontvang, maar maak ook gebruik van internetvideo's. Hy het sowat 20 mense in sy diens en lei ook jong mense in werkwinkels op. Maar waarom bamboes? It comes to the bamboo bicycle and riding, especially on the off-roads, is really comfortable. One, bamboo is flexible. Due to that flexibility, it gives that kind of shock-absorbing property. When you're riding, especially on the off-roads, the bamboo itself tries to absorb the shocks that you're passing through, either than steel or aluminium.